jembaring pangasami nyuwun aku nggih pangapunten. Jari sing paling emang Mama Sopi, Mama Citra, Terus Yayu Nur Ayati, aja coklat. Awan, enak banget ya jalan joget. Terus Mi, acak lalen majikan Nomi. Terus Ini man katone mane yen sayang katon sayangi mime ais wong bongas dewek aja sok remun mime ais sedulur saking bongas dewek papa dela mama dela sareng ngop dela ciriwan cibaka diri ketulis mah kekabang jadi masih buat. apa dela hanya dela sing paling La ilaha illallah. Hari yang ngejoget mandek. Hari jalan yang lu. Dadah. mama ais mime ais wong dongas deme Ayo. Wah, ompong sing di bener mah. wong kertani ngono sing paling eman lan sayang Telat. Wis. Mandek wis mandek telat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. apa sih diandet nakku Iku makanya aku tukang kendak ko beli bisa. Matur cukutan blakipong beli bisa. pirane ora bayar ningan Lala pira sih regane kendangku kok sih bayar. Pira? 5 pira. Lah tak bayar tenang mimit tuan rumah majikan nom. Lah wong e bural majikan nom ki. Kedang cilik cang mik dah, dipaimik iku ngomong aku. La ilaha illallah. Oh si kondong-kondong be, kok si mati waya blak bae di pos-posaken. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Menang cari yang pengen ngomong. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ci. Amin. Hei. Amin. Hei. Amin. Tua. Al-Fatihah. Hei. Tidak kena wong pan talilan wa menamin. Ayo, Yang Po. harus ngomong denggol. Ya kalau ceplok-ceplok ngomong masih ngomong orang ngomong apa ke kamu? Iya. Ayo. Maksudnya memang kenen cah. Sing dimaksud apa, Wak? Riang jare dewek maki lagi dinakin ki lagi seneng. Ya kodin. Apa sih ngudinginku? Ning kodok lanang tawadun sih. Ah. Nangis maning. Riang pakai jar mikiran aneh. Iya mau wong wadon ngomong reang. Ay, boleh kan wadon ngomong reangku. Anak genonok. Mater cangkem reang, awak reang masuk wadon boleh ngomong reang mah. Yidi, tanggil ngampun. Mater cangkem reang harapan beli gak kapi asem, gue asem. Ya ora kaya Bojongnya asem. Kaya aku tengeling temen malaikat aku masih kolong nginguyir aku. Cek. Ora apa-apa, wong semen ayu na kayak ini nek. Lo orang tuh semen deleng reang ki semen. Ya wis sok ceplok-ceplok ngomong. Ceplok yang ngomong kin ga. Wis durung. Durang. Ya bener. Iya, aha. Ci, bener tur ngajar bener. Baru beli deleng reang semen ayu makane nek ca. Baru beli wong ayu juga yang ketemu ayu. Cara dia mapak ini, seleng, rayune reang kosi putih moncrot.
Wow, putih nyocrot kayak apa? Sebabnya apa konon? Sebabnya nang apa jeneng? Sadurunge mangkat mener yang nganggo obat keputihan tak nggo kabeh ning rai. Keputihan kanggo melatak iya. Supaya raine putih moblong aja. Dudu keputihan, kutil. Apa sih? Kan sing darane pemutih. Ay kan ada pemutih. Buat kita mau buat keputihan. Saking apa konon? Saking kita pengen ngormati wong kene. Oh, pengen ngormati ngormati wong kene. bapak tuan rumah, Iya. ibu tuan rumah karo majikan nom. Ngomong-ngomong baru beli pepatuan rumah siapa? Siapa yo? Ayo siapa ya? Ayo, siapa ya? Ayo. Ayo, siapa Ayo ya? siapa? Ayo siapa? Ayo siapa? Ayo siapa? Kutil. Tidak kena wong genjringan. Ya takon siapa ayo. Reang keke dirasa ada durung salaman karo majikan tua keja. Kencang disalami. Nembe mau ketemu ke karo majikan nom ngatiri termos. Konon ku dalan-dalan ku dalan dalan. Sok salaman Mas Rok. Ya Allah kutil. Doyan. Beli. Ari mau penji Surabut bae. Carke, alhamdulillah dinakian Putri Iya. Ayu ditanggap ning bapak tuan rumah bapak. Siapa yo? Orang kalian dipotong bayarannya. Siapa kan cak? Ku takon 5.000 nang. Bapak Kayim, Iya. Siapa Ibu yo? Warniti. Iya. Iya. Bapak Warniti Bu Kayim. Dengkol. Bapane ning dhuwur aran bapane ku. Ya oli ning juri alos. Oli ning dhuwur gaoli. Kok si repel payah. Nah, Warniti ku ibu kuno. bapaknya lindi, Bapane mau ka? ibune, Mau Warniti. bapaknya, Kayim. ibune, Beli baru. iya, Iya. soak, ya, Insyaallah. Ah, Kutilnya al- ning endi? Hah? Kutilnya siapa? Ning kene lagi ngadeg. Dan ya Til. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak tuan rumah hajatane sukses. Sukses ya. Mugia angsal barokah saking kersane Gusti Allah. Amin. Muga-muga pula sing ditanggapi Putri Ayu berkah abadi selamat lari sepanjang masa. Amin. Amin. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Moga-moga amal ibadah diterima kang kuasa kutil. Raini rak ya cari bebaunya. La ilaha illallah bu saya. Tapi ngomong-ngomong punten ke bu, ibu tuan rumah. Punten be kayak wong Majikan sumbangan. rumah pun harus ngirimi termos. Mau ku. Iya, karo kopi kah punten gini mah. Sintrene rada suwe, rada bengis titik. Bisane. Ah, Bisane. asalnya baru dewe. Dinakian Putri Ayu ki ditanggap ki sintrene beli keduman, bilang beli kawan dayang ngana telu. Iya. Asalnya lagi pada mangkat kabeh. Sing jadi dalang sintrene kah? Iya. Digawa ning arak-arak ning singa Depok. Oh. Digawa ngarak-ngarak kenapa dagang mie ayam? Ya iya, bapaknya sing dagang mie ayam mah. Ayam kah? Iya. Nah, punten bari nunggui bature kita sekarang Angel sing cucuke dawa lagi ngelatih dalang sintren, reang arpan sulap. Oh, pansulap. Iya. Arapan nyulap. Ya sulap nungguli batur kita Angel sing karane Angel kasih ngerai cucuke dawa kah? Bisa As- jadi bisa konon. Ya bisa pinter. Oh, canggek. Mene sila mene. Siapa? Bocah siji wong siji, kanggo praga sulap. Siapa? Ku ayo. Ku Ayo, senang, mana? senang, ngarep senang. Ayo, sapa be? Ku senang, ngarep ku senang. Sila sro kwer. Ari pengen ikut. Nah, Ku. Met aku Ayo, gelas sila. ya. Aku Ayo. gelas menang sulap. Dodok ra ini, dodok. Menang Iya. dodok. Menang kok dodok. Dodok pensulap. Oh, pensulap. Iya. Oh, tolong sak. Madep aku mengarep blegor. Wayar reang nganggo aku gelas. Menang wong kene pengen weru sulap. Reang pengen sulap menang. Madep mana? Menang. Ya Allah. Madep mana? Madep kamera, bersulap majil kamera. Oh. Menang. Menang goblok. Menang aja kamu yang blok. Bismillahirrahmanirrahim. Punten kiri buyut aja ganggu anak putu ora pensulap ngibrung kene. Iya. Menang. Ada korgel menang mah. Itu yang sudah balang temen sih. Menang beli. Heeh. Menang kene pengen ngurus sulap. Tangannya kok gerak. Menang. Lah, orang menang bae, orang mau menang. Menang, ora nepluk. Ya menang.
Menang. Awas hilang. Bin salah. Oh, hilang kan? Ore, tepuk tangan anak-anak semuanya. Ore. Ala bisa sulap, ala bisa sulap, ala bisa sulap. Ayo diakuan ya. Diakuan yang dia sirela kakan. Iya, aku hilang. Hebat yakin. Hebat aku bisa hilang. Mancingan das. Hebat kan? Apakah hebat kan silap kan? Bisa Iya. hilang los, wong kene gampang bisa ngilangkan ndas ning anu silap kinku. Mangsa masih bisa. Saya masih bisa. Nah. Kapan duduk edan masih bisa. Ko, ya Allah no. Aja salaman karo wong kuno. Beli Adus pitung mulut. beli cepek-cepek ya. Dong emang kasalamat cepek-cepek ya. Gimana cepek-cepek iki? Camet lap cae, met lap. Duruan lap ca. Duru lap ca. Ko Raden Cucuk Dawe kondongol. Raden Cucuk Dawe aku. Waduh, sing mau enak ya. Duru lap. Apa ini aku? Bahagia bayatil. Ya biasa bahagia yang tak sulap. Gua kan yang masa bisa silap kayak yang Bisaan ya. ya bisaan, banyu aku yang turun das bisa hilang. Pelajaran ingin di kayak konon. Ngajarin Deddy Corbuzier. Ayo, silap kayak silap paling le. Emang Sulap. lagi perhatiin adus Iya, konet teles pisan. enak ya nang. Hei! Idi beli delang rambut semeter. Iya. Maaf teh. Enak buah sing mau jauh dodok. Enaknya priwe. Yang bos kemeringet ki. Wong kayaknya kepengen buru sintren dangdut Putri Ayu. Sira kadi kokon dulu dalang sintren ora. Iya. Canggang ge. Kamunya oli beli. Insyaallah. Oli. Ora. Subhanallah. Nyebut gua kayak anak ustad. Jadi gimana priben Bayang jaga bu bengi? temen. Duduk kita mau orang kokon lur dalang sintren ya teh. Kita mau main kayak kokon sulap. Beli kokon lur dalang sintren jare bos Arjun Saputra kah. Kokon sulap beli kokon dari dalang sintren. Jadi ne priwe til jagat wis bengi. Los lamun sira beli oli diumbangi wong kene sira. Dikebukin ya, dayak. Lah, Siran arep men ditolini. orang melus lamun sira beli oli dalang sintren dia mah beli yang bagian suka mari tadi rombongan sira net. Aja kayak konon gatil. Ora bae. Yung Jagat wayang wis bengi. wayang mene ora olur dalang sintren teles calur alak ta. Sendak kono berkeplarah. Cuk. Tapi yang kono pada kotor. Anak tukang laundry. Cuk. Ono laundry kudu cangkeme sira sing di laundry mah kuwi sing dawa ku. Cang tanggung jawab piren waya mene durung sintren durung lekas bae aku. Ayo. Sira sintren nang. Ya mantak kita dumbangi majikan ya til. Ya kok mar dumbangi majikan kan beli. Teh, lamun sintren beli 3000 kuli bete, serawatnya karo kursi itu. Bapak Kayim sih menditil. Kenapa sih untung bapak ayamku? Arep ngemis. Cek. Ngemis boy. Enak ngemis unggal panggung. Aku lagi apa sih? Gak ada terolop-terolopnya majikan. Anak lagi untung duit. Majikan waduh nana. Di sih. Ya sih narap kapan lekase ngundangi majikanku. Sintren aku. Ya urusannya kita. Dikebuki sih nang. Di sintren endi. Edi. Lah. Sirane temenan arep metu til. Temenan dinakin mari anggotanya sira lah. Daripada yang isin wirang ning kene sintrene beli dadi teh. Ya wis dadi sirane garet bumi. Tapak jalak pula janji. Lagu kun mah. Kalangit ku bumi kedukun nak cacinge. Insyaallah. Oh serang mamari ari kaya kana teh. Me tuan rumah kita mamarian da jong goten kun bokatan beli dadi sintrene ka aja ngumbangi reang. Yakin? Ora getun. Ora. Hai nok nayaga Putri Ayu kumpul rujuk. Awas sulap. Enak kan silakan kini enak ya. Enak kan ya disilakan kini bisa Yes, hilang. sok iki lakon kin maning yatil. Beres. Ko majikan ko. Majikan ki maning. Mater kesunyat ke. Lamun semene maning be.
kari majikan lanange bayatil Iya. panganten Heeh. durung mar kunutil. Salam kanggo Mimi Kasturi karo Ibu Wartina, Mama Kayim sekeluarga. Ele bisa baca Ya kutil. kalau kita mau ndambengen sekolah teh, pojok sekolah SD tak bergiti kabeh. Ayo kuncine Cak, kuncine Cak. Kuncine. Ayo Cak. Ayo Cak. Ayo Cak. Siapakan Cak luru anu serpet Cak kudu serpet. Usenda temen nabrak keplarak. Hei. Hei, hei tenggol. Luru serpet. Til, Nun, anak apa sih mau kasih marak dau majikan wadon ya Til. Terus mau nor permajikan wadon pajing lanang yang mau sebagian kor majikan wadon. Kono. Orang yang mau wis. Bagian disingiti sira yang mari anggota sira ga. Bapak Kayim. Kenapa sih undang Bapak Kayim beko? Ari bengi masa ada samar kitaku. Ujung ngalape pengen dipayi anunku, saweran. Idi kita mau pengen beli apa di pai saweran ku wong kane ngulung akan dewek. Sini narap kapan lekas sintren. Kian. Ini kor kejagian iya. Ya urusannya kita jare sila mau mari karo kitane. Iya ya. Los, yang memari. Ayo. Bapak Kayim, Kenapa? lung tulung rantean sintrene kita. Oh, anu tolong Bapak Kayim buta Pak. Udah jangan mele-mele kamunya. Ya los tuh. Kamu udah enggak baturan lagi karo reang. Tangkem ya. Kosinan bahasane enggak angger. Bapak Kayim, Kenapa sih? arep diterapakan sintrene beli. Ayo kan terap nih wong kanis pandrong dong penonton. Baka pengen terap men yang gawa eketan karo ngrante sintren. Yo, ngono ketane kedi. Ya kita mah biasa ngemis. Iki. Plenak baka sedina beli ngemis ku. Iki ngaku ya. Arep-arep beli Bapak Kayim. Beli marak ya beli tak talen-talen. Turu anak majikan wadone bae. Sebagian bulanang bu wadon teh ambrek lis lekas teh. Kutil wis oleh amplop til. Ayo siji. Siji. Apa no sih? Majikan wadon. Kutil dipaik tane beli gugat. Masa kutil dipaik kita beli. Kapan? Ya pengen sing majikan wadon. Hei, tengkol arep kapan lekas ke sintren la ilaha illallah. Ya kok angu. Untung yang wis mari dadi anggotane. Ya tuli dudu anggota aja melu-melu. Ya wis los rang mari dadi anggotane. Ah, rang hotel melu los. Penonton bet ya kayak ngapo. Teka mendi. Mana makone akeh mata umum. Ya emang toline dibagi. Encong rai kok. Gagian. Aja suwe-suwe. Pan pada mendi sinterene ditinggal anakku. Arep kapan lekas? Yo Bapak Kayim beli gelem naleni. Iya wakile sapa blek tet. Ciceh. Pudel perawan dimek-mek. Iji. Pudel perawan malah. Nganggo mamai ais bu. Di Mamai Aise. Mau pas pinggirin kono mama ais sok maju. Yo wong lanang kan kasing pada gelem maju. Kang, punten Kang, maju siti Kang. Ayo mama ais bersih tren langkas kira maju. Wong wadon gorep apa wong wadon kalah. Ora dijaluki duit ora. Padu talenana. Kang, wong siji Kang, wong lanang bu wong wadon bagian lah kok ngeranteaken sintren. Nah, bergelis lekas. Cang, sebenarnya pengen weruh sintrene Raipian ku kaya ngapa? Asalnya yang greget yang Marian dadi anggota kunet ya. Ai, Ku mame ais ku. ai kunku. Kunko. Kang, sing kenceng nalenan sing kenceng. Ya arep sing kenceng arep sing. Sing kenceng apa gen? Tangane bae toli nang gulu-gulu. Jonggo. Kang, sing kenceng. Bagian sing kenceng ora dadi gelos materi. Diad. Ya dia di matane beda, masa yang ngarane Yadi mah, Yadi mah lanang. Delang KTP nek yo. Yang wadon soal. Delang KTP. Yang ngarane kutil, di Yadi.
Kutil soten. Ngomong bahaya. Ari ning kene. Iya sih. Ari karo rabine Mayadi jekanarane. Ya kayak gilanang masih biar bima. Deh. Iya, mas erang lanang, erang wadi jadi biar rabi. Ngacok kuno. Sampai yang kesasar. Ka majikan no meter mong-mong. Sing kenceng kang. Bapak salah bocah yan bedal-bedal. Di bapak Aime. Aja bedal-bedal bae kan. Alhamdulillah. 1.000 kurang 80 til. Aja rewel anu monyong cangkem Donal. Pai semono gak masih mending silaku daripada balik ke merangkang kormelit. Ah? Ada teh wong sadakenen mana gak kapruk-kapruk bae. Iya. Kune lagi apa-apaan? Raini aku menggawa ko sing bener donggol. Aja gelem man kuda disintrenku. Amber Angela ku diumbangi wong ene. Gelem man. Til. Non. Sedurunge punten-punten ya til. Los. Kangge sesepuh etan sing lor sing kidul sing wetan sing kulone kula sarerencangan sintren dangdut Putri Ayu dudu arep pamer ilmu dudu arep adu kebisaan adu-adu sing suka melang melar perame wong eretan yatil Ya. dadi kangge seguru ilmu tulung aja padang ganggu Ganggu kecuali riang. iya bibit dan jurik Iya. Sik. Asare langsung anjing. Tolong teh. Mame Ais sekalian jahit teh Sekalian jatah. urip sun Lanjut Putri Ayu. pengantin tulung sapa perlu kita gak pengantin ini ari belasok sejen gak arep sambat ning sapa Sambat Oh. Bapak Kayem. satu saya kurang 80 arep menit ngomong Reangnya beli weker itu jak kutil. repen je watire ora ditri Dangdut Putri Ayu. Kebayang ning sampe apa sing dirasa mamai ai Mandek dingin Cirebon pegot njel. nok penganten nok patona anak ning arep nih anak Mas Admi Mas penganten Anak takang pengantin. sing dadi pujaan urip sun dadi emang Kelingan kebayang kebayang. ning sampe durung nok patona nok pengantin Anak pengantin itu mi. Terus mi nok penanten mi. Majikan nu macak lalan terus mi sebut Mas terus. Ajmi Mas pengantin Papai Ais mi. Mamai Ais wong bongas Bongas mi acak lalan sebut terus mi. sing dadi idaman aduh Gusti ya Kang Maha Suci pribe nasib kula iki keduhung kula beli gawe janji lanang mung sampean siji arep tulung
sapat Bapak Ais arep sambat ning sapat arep ngomong wale karo mama watire ora diterima duh giling duh kebayang ning sampen mamedela mimedela nokdela wong Kertawinangun Mama Kayim Mimi Warniti sing dadi pujaan berwa arep terpikir dingin akibatnya nyiksa batin yen mama arep ngupai izin kulane pengen gagian kawin gedung rasane ngati pikiran rasa kayunian eling rasa getun sekian Hei, mendak ca, hei. urip sun mangun Mandak. Donald. Anu, ucuk ke monyong. Arep kapan lekase? Lah, wong kan weru ya. Lekas apa ya? Yakin ki sintrene kok dibuka-buka kandang ayam aku. Ci, urusannya kita. Yo yang sangat dilengakane pegel. Yang pengen buka yang apa? Aku nih? Emi kalau temen sih. Anja semene pe aja kacitono. Tak banting akan. Kalau dibantingaken ya lus nemponi. Pandangan masih akan mikir kayak ken. Pan. Orang sendah. Arepan kapan lekase ira mungkin ke. Ya urusannya kita sirama dua anak gue kita lagi apa melu-melu sirane. Iya. Ah, gede, mana batu rancel. Ujung. Den sinden. apa nok Ari nok wong ngundang encel? bidadariku priwe Den. Orang kali kan dongane. Bater biasane materi yang sing dadakaken kurang mah pinter dongane gelis dadi. Dia mah Iya dewek nih. kaya orang dadi los. Riangan Marian. iku wer dadak nasintren ku jepriwen Doer, main menggawe ku, rewange ku, angel ku, los mono. Ditembangi nok angel, ditembangi karo turun-turun bero. Matan dira bedah, sira sing turun broma. Sindra turun bro. Ditembang. Anak saman gelis dade, dilagun sing makan ka. Nok ngupai janji. Ngalor. Matan dira bedah. Yo, dorang Janji ber bias tukang utang nih tukang kredit ya kayak konon. nang apa? Yuh Kang. Kutile soa. Sira tega. Cakian sih. Suwe Ana wong beli sini guri aku. Ya nak. Diam guys saya. Ganti ku, anu naku, baterainya aku. apa Priben ceme supaya geris dadi ku sintrene ku orang agliting jampine gua. Nyampak. Yuh. Udah kok gelemon. masih kanggo papai dela mame dela nok dela Terus me. Mimi Nurhayati ayo kami disambung nih nok patona nok penganten Mas Atsmi Mamai Ais aje
Masih turun sintre Dewi Dadar oh iya nemu iya dengan bener. ayun Wong tadi nemu nama ya. ayun kembang isi daya indra widadari temurungan kembang jailaos lampu yang kembangnya kuning arep balik kaki elos arep balik kaki elos arep balik kaki elos ngemet duit mene amane oh ayo Sudah kami bayar, disaweri sintre nemi ayo kaje ayo mi sintre ne disaweri mi aja ditelang nabae Iya ya teh. Weh, ayo. Ayo. turun sintre Dewi Dadari nemu kembang ayun nemu kembang ayun kembang isi daya indra widadari temurungan ayi kembang Ayo teh marek teh. Ya cari lampu yang kembangnya kuning obat arep balik kaki elos arep balik kaki elos arep balik kaki elos papa dilakon sawer maning wah rese ayo mi terus mi saweri sintre mi Pelengar kutilir, pelengar sawer, pelengar sok, pelengar lagi nah, klesek, wis. Kalau dikejobek wis pelengar kaya kono. Tangi maning, yo. ayo Tangi cewek ya wis. Taris. turun sintre Dewi Dadari nemu kembang ayunan nemu kembang ayun dalan kembang isi daya indra widadari temurungan kembang jailaos lampu yang kembangnya kuning arep balik kaki elos arep balik kaki elos arep balik kaki elos nok patona kon sawer maning apa dono kanggo nok patona nok pengantin aku seneng ajmi asik minangka pengantin lanang di enteni sawerane turun sintre omay ais sintre Dewi Dadari nemu kembang ayunan nemu kembang ayunan kembang isi daya
arep balik kaki elos arep balik kaki elos papai ais kun sawer manis Mang, anu daliwa menang lagi wis. apa lagi apa Kok pada mandak rombongan kene. lagi apa cek mari ku lagi apa Kok kon mandak-mandak. oh menang Berang konon masuk mador sinten kayak ieu. Nggak, wah dilapong kok kudil Yo sengit banget mater sinten kayak kono bana sing nyaweri. Loh. Ayo, coy. Ari kayak kono mari enggak bisa. Bisa apa Enggak sirane? bisa, sinten kayak kono pinter. Mater sinten kayak kono. Blek tablek. Delengan niku kurungan didupaki bae kutil. Aja blek aja. Ader balikin ning wanguk toange dawat cek tekeken. Bengi Jumat ya kesoak. Bengi Jumat ya. Cuma batak kira kroak. Blek, maaf blek guyon, kita mah guyon, blek guyon. Aja jadi orangnya blek. Guyon blek. Apa ini? Mana. Oh, kayak kenapa? Oh, mana. Artine kusirane ku arep ngerombong dewek. Nah, reangka dipecat ning rombongan sira. Iya kita nama Pribadi dia. rombongan kian, kita pergawe sintren dewe. Allah, indane nemu dalange. Nemu, pokoknya mas sintrennya yang lebih bagus sing sintrennya sira. Padahal Widih. sintrennya sira mah besak. Maderet tuma mulu rambut dawa ga. Cang ayo diundang. Reang pengen ngundang sintrennya reang. Wong kene sawer ning sintrennya reang dewe. Sawe Rabu, papa. Pet karo tugelan bata. Menyan aja sampai tak sulap ke. Sulap paling sikit mah. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Kenapa sih aku itu? Bener yang pengundang sintren. Kutil. Sange gari wong jampi ku diawali karo bismillah. Oh, bismillah ngomong si mau yang aklalen. Oli nganggo tuku anu susuwe bocah ya. Oli sing Mimia Citra. Duduk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. amin Amin. Amin. Wah, ngajak ribut. Wah. Idi ngajak ribut. Ya sirane ana wong donga. ngajak ribut rupa-rupanya blegor di bendrong kudile yo gabungi ayo Tak buang kene ki so. Tak buang ketrek iki. idi dalang jala di mending bagus gak rai kayak menyuknya iya Reang karepan dongong bilang sinten sirane minamin kayo talilan. Ya sirane be kasuwen kaken Al-Fatihah ya wer. iya Dadi priwen reang aku di priwen. Ya sing bener bismillah nantong loba-loba. Oh nya. Bismillah tong loba-loba. Tong hiji wae. Bismillah entong loba-loba. la ilaha illallah Bismillah entong loba-loba. Aduh subhanallah. dupakan pencil dupakan Didupak ya wong tua. Priwen sikune jare kok bismillah entong loba-loba jampine. Maksudnya majare wong kene mah maca bismillah ku sepisan bae. Ya ngomong. emblam-blok geblokon kaplak-kaplak ke koplok Maca bismillahnya sepisan baik. Tua-tuan dalang. Maca bismillahnya sepisan baik. la ilaha illallah tenggol pitak kudil Nun. ya dudu mengkon judulnya kudil Priwen sih. bismillah jadi sepisan bae sepisan bae mau sepisan-pisan ya Oh maksud sepisan baik kono. iya kayak konon Ngomong sakit sih bener ini. sok kegian Bismillahirrahmanirrahim. Kot jalekot. Gede cilik pada nyokot. Nyokot raine kutil to. Iya. Cari yang kapeng trapes sintrene ki. Terus sira bekot-kot palu direkane mawong eret dan arep mancing boa. Priwen kini anu supaya kelis kakak yakin ki. kapak kayak konon Ah jadi pai weruwer. dipeluk karo Jipang Mentul 100 kanggo Mau siapa? Mang Doer sing kaya cangkeme sira pada La ilaha padawane. illallah. Doer tak Ayo, asep. rombongan mangkonon mang. Rombongan mang, mang, wani bayar pira irane kutil ada bayar oleh sawer mampu susu ga Ayo, 2000.
Jipang, 2000. Jipang, Jipang. Oh, ya wis, yo di Jipang. Ayo nok, sinten bidadari modon, aja lu. Kayak apa wujud rupanya ya, Wer? Hore! Jalan. Nah, Tobat. wis ning dubur. Modon. Diarak karo rampia ge para penggawa Putri Ayu. Tobat. Kon mudun til. Modon nok, sinten bidadari meneno. Ada ning sining dhuwur mak lambine putih til. Putih bak putih anak. Suwe temen. Kalem. Kita maju kita lakune. Kayak apa wujud rupanya? Nok, meneno. Asistene ganti. Asisten. Lari. Ya, jadi 5 jadi tak. Awas sih. Bangun. Up. Wer, Kenapa ya undang duerku? Apa? Nun. kita kok medalangan usma tahunan ya le, anu sepwer. Iya, pribe jenok. Nambah kayak weru dalang sintren nganggo sepatu kayak wong ngarep main bola. Cepat. Kuwenku kisah 17 Agustusan Sinakon. kuno. Sini sinakon. Mau sepatu, aja mau sepatu sintren mah. Mana? Ikutil. Non, Yang sintren wadon dikurungi tentunya sintren kun kuruk dikurungi. dikurung. Iya. Dijampen didadekna dingin. Kok jadi dingin? Oh, cokelat ditisit. Ya wis. Wer, Nun. indane pantar semene model kayak kenen ki goyange dedel. Oh ya pinter goyang coy, goyang por gargaji pinter. Bisa dicoba? Bisa coba. Tarik mang. Iya bang, goyang. Mang wedi. Up. Apa sih? Mang wedi wer. Kenapa nih? Wedi. Priben berdina ngapa? Pengen weru beli. Pribe je? Pakai weru kita mana wong goyang ku klotrak-klatrek. Alah. Klotrak-klatrek. Lah. Idi kutil. Galing kayak kue, Til. Aja ngomong ya, aja ngomong. Ya Allah. Aja kesisiak aja ngomong siram, aja ngomong sintren mah. Bahasan dikena kutil kau yang kurangku. Buru beli, Iya. rambutnya pirang. Pirang, iya. Pirang sama sintren kasing bule. Oh, Orang bule. bilang orang bisa ngomong Jawa mau ke bahasa Inggris. Bahasa Inggris kayak karon kok. Til. Yes. Oh, non. Rambut kayak kenal. Ya kenal kita merambut bule. Kita mau mete sing Belanda. Kalung kayak kenal. Menang. Yang memet sing bule sira mah sing Jawa. Wis ayo kagak didadakaken. Oke siap. Mendi. Balik. Gerabak. Aja ngomong cangkeme, aja sini-sini reang. Ayo cah siap. Wait, cecek ki. Arep mendi sih siap-siapku. Main bola. Pucal ning kono ku. Wis lah ayo man ngomong. Reang isin. Bule. Angal bule tiap. Lihat ntar ya. Ayo cah siap. Mimi Citra awas saweran ning reang ki ah. Awas saweran ning reang Mimi Citra. Masih kanggo Mamai Ais. Ya, terus Mame Ais. Mimi Citra me, majikan mau. Durung. Ciput-ciput laut lontong nang bandandiran. Ciput-ciput laut lontong nang bandandiran. Yen sukmane wis lontong tali mursang. Ciput-ciput laut lontong nang bandandiran. Ciput-ciput laut lontong
bandan Ari kibal Ari kibul nginteni sawiran kumpul masih kanggo mama tuan rumah mimi tuan rumah kanggo nok pengantin nok patona Mas Azmi Mas pengantin Papai Ais Papai Dela Mama Dela Nok Dela Ciput-ciput laut lontong na bandan nirang Ciput-ciput laut lontong na bandan nirang yin sukmane wis ngalontong tali mursana Ciput-ciput laut lontong na bandan nirang Ciput-ciput laut lontong na bandan nirang Ari kibal Ari kibul ngenteni saweran kumpul masih kanggo mimi tuan rumah mimi warniti mama kayim mama tuan rumah asik kanggo mimi tuan rumah mimi warniti Mimi Nuryati Bapak Kayim Ciput-ciput laut lontong na bandan merah Ciput-ciput laut lontong na bandan merah yen sukmane wis ngalontong tali mursana Ciput-ciput laut lontong na bandan merah Ciput-ciput laut lontong na bandan merah Ari kibal Ari kibul ngenteni saweran kumpul kanggo mama tuan rumah mama kayim mimi warniti Mimi Nuryati Ciput-ciput laut lontong na bandan merah Ciput-ciput laut lontong na bandan merah yen sukmane wis ngalontong tali mursana Ciput-ciput laut lontong na bandan merah Ciput-ciput laut lontong na bandan merah Ari kibal Ari kibul nginteni saweran kumpul kanggo mimi warniti mama kayim mimi Nuryati asik aye mama Citra Mama Citra Mama Citra Mama Citra Mama Citra sayang Mama Citra Mama Citra Mimi Sopi Ciput-ciput laut
lontona bandanera diput-diput laut lontona bandanera sinusuk maneh is ngalontong lontong kali mursa Ayo dengan rangga laris daripada sintrenku 15 bagus sintren yang bule. Kudil Non. senajan bagus ke kapau sepragate tembangan sintren ke kuruk dikurungi. Oh iya klalen. Gawa kurungannya beli Kudil. Gawa kok. Ya wis ganti kurungannya. Anu teh Bapak Kayem nyelang kurungannya ke Pak. Aduh nang gratis dewek lah kurungan. Kurungannya turungan aduh. Menang kayak berokan. awur Tidak kena berokan. Wah, dari berokan. awur kutil tunggul Makanya kena cah. Buk kayak berokan kayak mana? Ganti. Lah lo. Oh si minimalis temen Kudil kurungannya Ah, minimalis. sing penting mandas dicucupi daripada mau kayak berokan. Watir dia yang golongan GIS production terus ya ku. Semerempeng-merempeng baik tukang syuting kun mah. Iku biar. Betul kayak kan kolu. Oh. Lah. Menang. Ayo cah. Lagu dilanjut supaya Mimi Citra sawer maning. Oh. Wis menang. Ci. Ci. Kang, lagunya apa Jel? Biasanya, taskin ke lagunya apa? Kacang dawa-dawa aja Kang. Lagi larang sekilone pun Kudil. Pira sakilone? Wih, rola sewu nang. Ora li 1.500. Weh, bisa nganyang lah Lah banyak. kayak wong kan penyampel, wong dagangan ya weh. Jawa sote ning umite wong eretan kabeh pada gaya-gaya gaya soten wong eretan ake duwite Arilia meriang riyo kulon lader utat payung orang emak kulaku orang ngeduyung wong demen si ngintil pliwuru masih kanggo Mimi Citra Mimi Citra Mamai Ais wong bongas Mamai Putri Jawa soten ning uwite Mamai Ais katone gaya soten Mamai Ais ake duwite argolisna aya jari arjami nangun prene kena surat ijone acan nangis aya jari acan ngelamun
buka durung tekan dodone masih kanggo ayah jari ayah ais asik anak kacang dawa-dawa dawa seten ning uwit ayah jari disawang katone gaya seten ayah jari ake duwite rilia maliang liyo kulon lajer putat payung orang emat kulaku orang ngeduyung wong demen si mamai ais ngintil beli burung asik ayo kami disaweri maning sinter ini kanggo mimit citra Iya. Ayo Sira. Goyang baik. Enggol bae kono Sep. Iya. Dasetil. Ndas candak. Kali maning mang bokong je. Ndase ikutil. Bokong etil. Ndasetil bokong etil ndasetil. Alah. Subakanolo. Kayak daden-daden. Angel. Non. Kue keras doge siapa? Bocah kayak endog endas. Pletok lala. Blok. Kekek deblo. Kuk kuk. 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 Kekek deblo. ya lumayan nih ngan disaweri ba Beneran ada ngintil. Biar. Subakanolo. Lakarai-rai kualik kunutil. Tenang saja. Iya. Hop. Iya. Lelo. Hei. Lelo. Sarimin pergi ke pasar. Iya. Del. Dujeng. Awas tipat, Del. Iya. Hayo. Sarimin pergi ke pasar. Disawer bu ambil gudublang. Del. Hayo. Lepok gue. Ada. Del. Nah. Jaluk gatil. Niba. Temenan beli niba he. Ambles bruto. Oga. Pribe. Iku kulit-kulit kengkol nang apa? Sekarang sampai mulus kengkol. Kayak di mana andes ning watu. Lelo melas nat. Gejog pun gejog. Lele posisi angker banget sekali narik tren tengeling. Wer. Nun. Apa? Lagu wajib ditokakan jewer. Minangka andalane Putri Ayu. Langkah ning sejen-sejene iku Langkah ya, Fer. perkutut mangklung. Go. Yuk pernah juga ditata gamelane cum. Kabaran temen ku ya. Totokan benak gemume ya, dok totok balangi kau sendal aku nok gemuyu mas rogen dah. Cinta masih gemuyu, warso. Aduh, biasa ngerapakan dalang.
Masih kanggo Mimi Warniti, Mimi Nuryati, Mama Kayim, Ayah Jari, Ayah Jari. Aja ada kupi Ais. ambarang kerang shootingan. La ilaha illallah. Perkutut mang klung 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 klung, perkutut teh mang klung ning kurungane. Putri Ayu lagi joget ning kurungan. Mimi Warniti, Mama Kayim, perkutut mang klung klung klung, perkutut teh mang klung ning kurungan. Putri Ayu lagi joget ning kurungan. Mama Ais, Mama Jari, perkutut mang klung klung klung, perkutut teh mang klung ning kurungan. Putri Ayu lagi joget ning kurungan. Mimi Warniti, Mama Kayim, perkutut mang klung 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 klung, perkutut teh mang klung ning kurungane. Putri Ayu lagi joget ning kurungan. Mama Ais, perkutut mang klung 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 klung, perkutut teh mang klung ning kurungan. Putri Ayu lagi joget ning kurungan. Mimi Citra, Nok Patona, perkutut mang klung 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 klung, perkutut teh mang klung ning kurungan. Putri Ayu lagi joget ning kurungan. Mimi tuan rumah, perkutut mang klung klung klung, perkutut teh mang klung ning kurungan. Putri Ayu lagi joget ning kurungan. Mimi Warniti, Del. Mudun. Lah. Mudun. Aja deh. Mudun mlaku wis marian. Kira kaya pocong. Wih. Del, Nun. berhubung masih akeh acara ya Del. Iya. Sintrene diwarasaken kaya mau mani. Kembang kilaras. Ora, Apa? nyandak angin. Si. Nyandak angin mawung. Ya kilaras ora Oh ya, Del. dodok waras. Menang pengen diwarasaken dodok. Tas kini lanjut karo jaran lumping. Oke siap. Diseling karo dangdutan ya Del. Dangdutan. Mimi Citra, Mama Aisyah disebut kabeh. Oh siap. Oh siap. Kembang ilaras ca. Ya. Ca siapakan menyan kembang kanggo warisaken sintren. Ini
Reca, nangawang ini dilang pen guarsakan situ nangawang ini menang. Yo ditabrak yo. Bener ya. Gembeng kilaras disebar tengah ngalas paman bibi aja maras dalang sintren jaluk waras gembeng kilaras disebar tengah ngalas ibu bapak aja maras dalang sintren jaluk waras. Waras. Masih kanggo Mimi Warniti. Ayo jari, ayo gak disambung maning. Waras. Kembang kilaras disebar tengah ngalas paman bibi aja maras dalang sintren jaluk waras kembang kilaras disebar tengah ngalas kakang tete aja maras dalang sintren jaluk waras. Disebar tengah ngalas paman bibi aja maras dalang sintren jaluk waras gembeng kilaras disebar tengah ngalas paman bibi aja maras dalang sintren jaluk waras. Ayo Kutil, tanggung jawab puduk diwarasakan sintrene. Wis Don. kebuli menyan wis wer. Ora Weh, sintren kuwen mah ora usah dikebuli menyan. Puduk disawani. yang ngomong sing mau pada ora